Yakobo bice 5:13 havuga neza ngo muri mwebwe niba hariho ubabaye nakora iki? Muramfasha. Muri mwebwe niba hariho ubabaye akora iki? Niba hariho ubabaye asenge. Niba hari ubabaye akora iki? Ntabwo bavuze ngo muri mwebwe niba hari ubabaye ajye gutakambira abakuru, abakomeye, uri mwebwe niba hari ubabaye nasenge. Ufise agahinda wese nasenge. Ubwoba wese nasenge. Uri n'ibibazo nasenge. Wabuze minerivare nasenge. Wabuze uruvyaro nasenge. Wabuze akazi nasenge. Ukeneye umufiance nasenge. Cya kintu cyose kikubabaje uza ahantu hakomeye. Ukeneye amafaranga nasenge. Watutswe n'umugabo nasenge, watutswe n'umugore nasenge, ufise umutwaro ukomeye nasenge. Niko ijambo ry'Imana riko riratubwira. Muri mwebwe niba hari ubabaye akora iki? Asenge. Reka tujye muri Mateyo 6:6. Noneho ninjira mu cyigisho cyacu cy'uyu munsi. Ariko weho iyo usenga ujye haruguru hehe? Mu nzu yawe. Urumva ko bihuye na bya bindi ngo ubabaye akora iki? Asenge. Ariko weho nusenga ujye hehe? Aha rero ndiko ndabinjiza ahantu nshaka ko twese tujyana. Ariko weho nusenga ugare urugi ukora iki? Usenge so aba mu misho. Mu yandi majambo data araho ngaho tujya kumuronderera. Ugende wicare cyangwa se ujye mu cyumba cyawe. Bibiri ivuze ngo ujye mu nzu yawe wugare urugi, nurangiza usenge data aba hehe? Aba ngaho mu misho, aba ngaho ugiye kumuraba, aho ngaho nyene muri icyo cyumba, muri iyo nzu ngaho ugiye kumushakira muri icyo cyumba, ngo data niho aba. Kandi ngo yiteguye guhemba umuntu wese uzamusanga ngaho muri icyo cyumba. Niyo mpamvu icyo nabazaniye uyu munsi, reka umwe wese agira umwanya, ndaza kubibabwira neza. Umwe wese nagira akanya ko kujya, ashaka akanya ko kujya ajya mu cyumba cyiwe. Burya ibyo shambura uraramo yaba imisho, burya hahantu urara haba imisho. Ushaka kuvuga uti mu ndwi yose njya mfata indwi itandukanye, ariko mu ndwi yose nzajya mfata umunsi umwe njya ahantu niyugarane mu nzu iwanjye. Urabona abantu benshi bakunda ibintu by'ibyumba n'iki, ariko uyu munsi naje kubwira ni byiza kubijyamo, ni byiza kubibamo, ariko Imana iragukeneye nanone wenyine, kuko Bibiliya yatubwiye ngo ariko wewe iyo usenga uje haruguru mu nzu yawe, apana benshi, wewe n'Imana. Iyo wagiye mu ngoro, iyo wagiye mu cyumba n'Imana, ubona Imana nayo ikakubona, mukaganira neza, ukayibwira ibikubabaje, ukayibwira ibikugoye, ukayibwira ikintu cyose wumva kikubabaje umutima, kikuraje inshinga, kikuraje intuntu, ugafata akanya ukabwira Imana. Ushobora kuvuga uti uyu munsi nta hantu ndi bujye, ndicara mu nzu iwanjye nubwo kaba kakumba kangana gute, ukakicara ukavuga ati Imana nta wundi nkeneye, kuko ijambo ryatubwiye ngo niba ushaka gusenga, weho iyo usenga iyugarane mu nzu, mu cyumba wawe, ngo kuko data avyagiye aho, data ari ngaho, data naho yibera. Kuko Bibiliya ivuga ngo aho rero niho twita mu misho, kandi data hari yiteguye kuguhemba, yiteguye kuguhemba. Aha,
urabona abantu benshi babayeho ubuzima abantu benshi babayeho, reka mbubabwire, abantu benshi babayeho ubuzima bagaterana mu ishengero, ugasanga babayeho ubuzima bwa benshi, ubayeho ubuzima bwo guterana mu ishengero dimanche rendi, ariko Imana ikagukenera ikakubura, Imana ikagushaka ikaguha, mwana wanjye ko nakubuze, ko ntakubona, ubaye mu biki, uri mu biki, nubwo uri muri rusange. Abantu benshi ugasanga n'abakozi b'Imana twebwe, ugasanga umuntu ari mu buzima bwa misi yose arakora umurimo w'Imana, arakubitika agakora, ariko rero Imana nta na rimwe igishyira imbere igikorwa kurusha ubusabane. Ntabwo muranyumva. Imana nta na rimwe ishyira imbere igikorwa tuyikorera kurusha ubusabane bwayo natwe, kuko Imana iragukeneye, uri umwana ikeneye, uri umwana ishaka. Iravuga ngo ngwino mu misho, hari amabanga ashaka kuguhishurira, ngwino mu misho, hari ibyo nshaka kuguhemba. Uko niko Imana iri kwiravuga, uko niko Imana igukeneye. Rero Bibiliya ivuga ngo wewe nujya gusenga, reka ibintu bya rusange, reka ibintu bya Facebook, WhatsApp n'ibisa nabyo, reka bya bindi byose bidusamaza. Gira umunsi uha Imana, yaba umwe mu ndwi, yaba ibiri mu ndwi, yaba itatu mu kwezi. Uvuga ute, hari iminsi nahariye Imana, apana bya rusange, aho nzujya ngenda nicare mu cyumba iwanjye na Bibiliya yanjye n'ikarine yanjye n'agakaramu kanjye, nicara ahantu bita mu misho, numva icyo data ambwira, numva icyo Imana imbwira, numva icyo ngomba ko imishurira amabanga yayo. Abakristo benshi ngo bashaka guhinduka. Ntabwo uzigera uhinduka nshuti yanjye utagira ubuzima bwo kuba imbere y'Imana nk'umuriro, ari wo muriro uhindura. Ntabwo muri ko muranyumva. Reka mbereke example. Iyo turiko turajya ahantu nk'harya, urabona umuntu ashaka kujya ahantu kwiyugarana, nababwiye mwese ushatse washaka umunsi uyu, yaba ari mu yaba ari mu kwezi, ariko ukagira umunsi uvuga uti ndashaka kuba imbere y'Imana, nta bindi bintu ushaka binderanja, ndashaka kwicara, nishaka nicare hasi ku isima, nishaka nicare hasi mu itaka, aho nakicara hose, ariko hahandi wanjye niyugaranye, nafunze. Uri n'umumama ukabwira abana uyu munsi nitubonana, uri n'umugabo ukabwira amadamu n'abana uyu munsi ndashaka kujya ahantu mu cyumba iwanjye nkirirwamo, nkagira icyo mbwira Imana, kikaba icyumba cyanjye n'Imana, bikaba umwanya wo kuvugana n'Imana. Rero iyo twageze ahantu nk'harya twiyugarana, aha hantu urabona muri mande zine, kote zine, uricaramo Imana ukavugana nayo amaso ku yande, Imana ikakureba nawe ukayiraba, Imana ikakubwira nawe ukayumva, wamara kuyumva ukayibwira Mana naje noneho. Rero iyo umuntu yageze ahantu nk'aha, niho Imana izoza ikavugana nawe, ikamubwira mwana wakundaga kwambara ibintu ntazi, burya wambaraga ibintu bigufi, unambara vitu bigufi, ariko lakini nakwambia ambara nzokagendana, burya rero mwana wanjye, birya we ntabwo wari uzi kuri unakora ibintu bitamesha icyubahiro. So Imana ikakwihishurira, ikakubwira icuri, ikakubwira mwana wa ubuzima wari umayemo sibwo gabanya, irakwihishurira, ikakumurika nka bya bitara byo muri stade, kikakumanukira kujya ukimenya. Hariya rero nta muntu akomeye abamo. Iyo wageze ahantu nk'hariya muri presence y'Imana, harya twita mu misho, ari directeri ararira n'utumwira tukaza, ari deje wahe, ari abakomeye aboroheje, harya iyo ugezeyo twese ducika abana. Iyo twageze harya ducika abana, twese ducika abana. Nta byubahiro biba bigihari, nta byo kuzamura ngo urumanye. Harya ucika umupeti ukarira, umugore n'umugabo barira kimwe, umwana na se barira kimwe. Iyo wageze hariya ikakumurikira,
aho niko hameze bahita mu mpisho. Imana irahagushaka rero. Wari umaze igihe utagira umwanya wo kujyayo, jyayo. Hari amabanga ishaka kukubwira, hari amabanga ishaka kukuburira, hari ibintu ishaka kukubwira. Abantu rero Imana ikavuga ngo nushaka gusenga genda ahantu wiyungarana wugara urugi rwawe. Imana ndayisenga ngo uyu mugoroba mpave umwe wese yumva avuga ngo nanjye mfashe decision yo kugira umwanya wo kujya njya mu misho, kugira umwanya n'Imana, kugira ibihe n'Imana. Naryumvise ijambo riri muri Matayo 6:6 aho Imana ivuga ngo nushaka gusenga ugende mu nzu yawe wugara urugi rwawe uganire na data, kuko ngo aho ugiye nyine niho data aba, niho abyagiye, niho yicaye, niho ubuzima bwe bwose. Kandi urumva nujyayo uzamusangayo kuko niho aba. Haleluya. Niho aba, aho niho aba. Imana ishimwe cyane. Imana irakwihishurira. Reka mbereka akarorero. Bibiliya itwereka umugabo wita Dawidi amaze gusambana na Batisheba. Yumvaga ari nta kibazo. Yumva nta kibazo, asambanyije umugore w'abandi ariko arigendera burya kuri bare. Burya amaso rero nayo, amaso nta discipline agira. Areba hose. Ababonye umudamu nk'ahantu, urya mudamu ariko aroga n'uwahe, baramubwira ati urya mudamu n'umugabo bita Uriya, kandi Uriya ari ku rugamba. Mumunzanire. Reka abagore bose nabo umwami. Reka ibintu byose ni by'umwami. Munzanire urya mugabo, munzanire urya mudamu. Batisheba baramuzanye, barasambanye. Bamaze gusambana, arigiriye Dawidi n'umudamu arigiriye. Hashize iminsi iratambutse. Umudamu atangira bahungu muri ga murabize. Urazi waryamanye n'umukobwa mwagwe mu cyaha, mugatambuka, hashize ukwezi ukabona arungitse SMS akavuga ndumva urumva rero ndiko ndaciragura. Ije guciragura uzanye n'ibiki? Urumva ndiko ndaciragura. Ariko niwigira umwana uri umuntu akuze, guciragura ntabwo wumva ibyo ari byo. Nasamye. Ukavuga tumva mukobwa, uwo mwana si uwanjye, ngo nubuze n'abandi wawe kandi uri siri neza ko ari uwawe. Nubuze abandi wahuye nabo hanze. Ashwi reka je twasambanye urareba undi ujya kubyereka ukabyihakana ukabishyira. Nta n'umwanya, nta nama. Urabona nari umushomeri, nta mwanya nifite. Buse urabona nakurongora nkagushyira he, ugatangira kuzana birya by'iwawe. Ugatambuka. Dawidi rero nawe aratambutse, umudamu aratambutse. Umudamu ndibaza yaramurungiye agasemeza akamubwira ati mwami wanjye erega iyi minsi ndumva mu nda ntazi ukuntu bimeze. Aramubwira habaye iki? Urumva iyi minsi ndiko ndaciragura. Habaye iki? Ntiwigira umwana mwami, urumva icyo ndiko ndavuga. Bishatse kuvuga ko wasamye. Nasamye ndatwite. Dawidi aravuga baba we ndasebye ndamaramaye. Urabona umuntu w'umugabo wahuye n'ikibazo, nibaza ko yagendaga iparazenguka avuga ati ama strategy ndabigenza gute ba strategy. Nabona umuntu w'umugabo ibibazo byabanye byinshi mu nzu, akubita ibihome byose. Ndabigenza umwami aravuga mumamagara umugabo we, batumaho Uriya araza ageze ibwami aricaye. Umwami aramubwira tumva we nguhaye ikibari cy'ubuntu. Iki ni ikibari cy'ubuntu. Abandi basoda bose barasaba ibibari, narabibimye. We nguhaye ikibari, ntukine n'iki kibari. Hakuna mchezo na iki kibari, ndakiguhaye. Umva icyo shaka kukubwira. Reka barasangiye. Umugabo aragiye aramubwira tumva genda muhira wiryamane n'umugore wawe ngo haye ikibari cy'iminsi mike. Umaze kuryamana ubwo ntabwo aritahura ko yakoze icyaha, aracyari mu masitrategi yiwe, ntaritahura. Mumurikire neza, biratambutse. Aho kujya kuryamana n'umudamu we ajya kwirarira hehe kuri gate kw'irembo. Erega abagabo b'umwami baramubwira tumva abakozi b'umwami barindaga irembo bati mwami erega wa mugabo warungitse kurara n'umugore we ntiyagiye, ahubwo wewe umva icyo nokubwira, uyu mugabo yaje kurarana natwe. Umwami aravuga ati byanse yo baba ashaka andi ma strategy.
vatoke reka mutumeho bwa kabiri rero atuma uriya aragarutse avuga ati uwe ko nabwo ikibari ngugiye kurana n'umugore wawe byagenze bite kutagiye atariberega mwami ntabwo ngewe najya kurana n'umugore wanjye abagabo cyangwa se abasoda b'umwami abasoda b'Imana ingabo z'Imana zikiri ku rugamba oya sinabikora arangije aragenda aramubwira tumva aramuboreza ubw'icyo ariko aragomba ni ukugira ngo afate yanda iye ayegeke ku mugabo w'abandi ntaritahura ibyo yakoze ntabwo aritahura arabikoze umugabo nawe aho gutaha asubira ku bazamu umwami aravuga ataha rero puratike ya mbere yapfuye iya kabiri yapfuye reka ndabe ikindi nkora arangije aramuhamagara toke byose wanze icyo ugiye kugukora ni iki vayo araza amuha icyete cyanditseho ngo gishyire Yowabu muramuzi Yowabu yari umukuru w'ingabo za Isirayeli gihe cya Dawidi umwami Dawidi agimango akira kijyane gishyira umwami gishyire Yowabu cyari cyanditseho gute cyari cyanditseho ngo uyu mugabo ubona ndamukurungikiye cyanditseho ngo uyu mugabo uraba umufate umushyire imbere aho urugamba rukomeye bamwica aragifata arakijyana kandi ajyana icyete cyiwe cyanditsemo uko bagiye kumwica ari umugabo uri royo iyo aba ari igihe bagihaye nari kugifata nkacyugurura nareba nka agatwe kanjye bagashetse aho kugenda ajya kureba Yowabu nari guhita mpunga uw'abandi rero siko byagenze yabandanyije arahereza Yowabu rero agifata icyete yaragisomye burya hari handitse ngo uyu mugabo bita uri umushyira imbere uko yasomaga ngo umushyira imbere akaraba uri ye baba we banaenda kukinja kichwa yako je pa uko kirabye akareba umugabo uko kirabye akareba umugabo buryo yapfuye uko kirabye akareba umugabo buryo yapfuye akavuga ati masiki arapfuye uw'abandi uriya ntazi n'igihugu kirwana n'ikintu uko byagenze murabizi bamushyize imbere arapfuye ndakurozinze ngaho ntarimenya stili Dawidi ko yakoze iki ntarihishurirwa ntazi ibyo arimo Imana irungitse umugaragu wayo Natani araje abwiye umwami umwami wanjye habaye ikibazo mu gihugu hari umugabo yari afise intama nyinshi cyane zirenga 100 uwo mugabo yari umutunzi hari n'undi w'umworo yari afise agatama kamwe abo bagabo babiri umwe yari umukene undi yari umutunzi igihe kimwe umwe w'umutunzi agira abashyitsi amaze kugira abashyitsi arabazana abashyitsi baje wa mutunzi ajya kwaka na kamwe ka wa mworo aribwira Dawidi ati baba we uwo muntu ari mu gihugu cyane arahari muyenka yanzarake kandi arahari uwo muntu arahari muri iki gihugu baba we bamunzanire mwice bamunzanire ubwo Natani aramuraba aravuga okay we ntabwo uzi byaribye okay umva rero urabona ugiye kubwira umwami amagambo nk'ayakomeye yarabanje aramuraba mwami ubwo Dawidi arakizaga araye muri iki gihugu ariyo umwami aramuraba okay baba we aravuga ati bisi nabivuga muraba umuhanuzi mukuru erega mwami abanza kwishima mu mutwe ibyo bintu birakomeye kuko bwerega mwami uwo muntu ni wewe baba we imagine ko Dawidi yahise acika inkokora ahita yirukanyira mu misho kumara iminsi 7 y'amasengesho ahatangura gusenga mwumve amasengesho yasengeye mu misho aho noneho yamaze kwimenya agiye mu misho kugira ngo Imana imuhishurire icyare atangura psaume 51 psaume 51 aravuga ngo mama yambyariye mu cyaha I was born in my 16 so navutse ndi icyaha kamere
yanjye ni icyaha. Ayo majambo urumva noneho atangiye guhishurirwa ibyo atigeze avuga mbere. Arabandanya aravuga ngo unyeze ndera, unyeze nka Ezobu ndera. Amenye noneho ko hari amakosa yakoze mbere atigeze amenye. Ibyo yabivugiye mu misho, ntiyabivugiye muri rusange. Yebaba wi arabandanya ku murongo w'icyenda aravuga ngo Mana usubize mu munezero w'agakiza kawe. Urazi, reka mbabwire ikintu mutazi. Iyo wakoze icyaha kirakapu kirakajya ku musaraba. Icyaha kikumaramo umunezero, icyaha kiragukama, icyaha kiraza kikamara umunezero, ukaza mu ishengero ukajya ureba rujya icyaha kiraka, icyaha kikwaka umunezero, ukagenduka ugasigara ugenda gutya mu ibarabara, abantu bakora bakabona uri umuntu ariko warangiye kera. Icyaha kimaramo umunezero, icyaha kiragukama, icyaha kiragutwara byose, ukagenda ukonda ukamera ukuntu, kandi kubera icyaha kirakapu. Uwakivumye ni Yesu, nanjye ndakivumye. Icyaha ntacyo muzi mwebwe. Dawidi kubera ko n'agakiza kari karagiye aravuga ngo Mana usubize mu munezero, kuko agakiza karagiye, nta gakiza nyifize. Kaisha yenda, umunezero ulisha yenda, lakini Mungu unipatie munezero mwingine. Numva nibitambuka, ndaririmba nkumva birabishe. Uyu munsi numva narumye, kigali numva ndi vide. Tararangiye abambona nk'umuntu muzima atambuka, ariko ntacyo nsigaranye muri jyewe, ndi vide. Kirawujyana ugasigara uraho mu kirere. Yanganira n'abantu benshi bavuye mu busambanyi, akaza akakubwatumba pastor, ngewe ndihana, ndiyeza, ndamagara amaraso ya Yesu ntabwo nagira, reba ntacyo mba ntakoze. Akakubwira ibintu byinshi, akakubwira agasubiramo, akakubwira ko ntako atakoze. Icyaha cyamumaze nk'umunezero, niyasaba imbabazi yumva adahabwa imbabazi. Ntabwo mbagaya kubera ko na Dawidi yaravuze ngo Mana usubize umunezero w'agakiza kiwawe. Reka nongere ryoherwe n'ibyaha. Haleluya. Icyo ni icyambere. Iyo tugezeyo turihishurirwa, umenye uriwe, ntabongera gukora ibintu ngaha hanze. Usanga hari ibintu bita gupretanda, ugakora ibintu twebwe tukaba tuzi ibyawe, ariko nawe uzi ibyawe. N'Imana yo mu ijuru, ko Imana nireba mu misho, nizi cya gihe uryamye, nizi cya gihe ubyutse, nizi cya gihe uri wenyine. Mu myamine hagije cyambere. Cya kabiri, mu misho ni ahantu dukura ubushobozi bw'Imana. Urabona abakristo benshi ngaha hanze turi abanyantege nkeya. Impamvu ni iyihe? Nabivuze ahantu narindi kare. Impamvu nta yindi, ni ukubera yuko abakristo twatakaje ikintu cy'ingenzi, aricyo kintu cyitwa no kwikonekta ahava ubushobozi bw'Imana. Niye hava ubushobozi bw'Imana? Munkurikire neza, ndiko ndasozera. Ahantu hava ubushobozi bw'Imana, imbaraga za Mpwemu Yera, ni ahantu twita mu misho. Iyo tuvuga mu misho bivuga iki? Bibiliya inyereka muri Luka 4:4. Bibiliya iravuga ngo Mpwemu Yera arongora Yesu Kristo mu bugaragwa. Number 1, ajyanwa mu bugaragwa. Mu bugaragwa ni mu misho. Yaragiye gusenga, amara iminsi 40 n'amajoro 40 asenga. Amaze gusenga, Bibiliya iravuga ngo umugwanizi aza kumutera. Ibyo si byo ngiye kuvuga. Umurongo wa 14 nitwahasomye ngo avayo ajya mu gisagara cy'iwabo yuzuye Mpwemu w'Imana, yuzuye ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Mu yandi magambo, ubushobozi buvuye mu misho. Atanguye igikorwa avuye hehe? Mu misho. Bigaragaza ngo nta kintu na kimwe wari ukwiye gukora utavuye muri iriya soko yitwa imisho, kubera ko mu misho niho dukura imbaraga zidufasha kunesha ibibazo by'ubu buzima. Hanze
mureba ngaha hanze hari challenge nyinshi, hari ibibazo byinshi murabizi, bamama bapapa abakobwa abahungu muri ngaha, ubuzima bwo ngaha twicaye ngaha mu ishengero, ariko iyo dusohotse ngaha dutangura kubona ibiri contraire n'ibyo tumva ngaha. Impamvu ni iyihe? Nuko hano hanze Bibiri ivuga ngo iyi si ni y'uyu mugwanizi. Uyu mugwanizi yarayihawe, dusa n'abantu bari mu menyo y'intare, turimo ngaha mu kanwa. Ikibazo ni ikihe? Ni wowe nanjye twakikura muri aka kanwa k'umwanzi. Haleluya. Yesu ajya iwabo ari n'ubushobozi, ageze iwabo atanguye kuvuga. Bibiri avuga ngo abantu bamurabaga bakabona ari n'ubushobozi bwinshi cyane. Inkuru ye yamamara Yudaya, inkuru ye yamamara hose. Avuye ngaho ahita amanuka ajya mu isinagogi iwabo i Nazareti. Ageze iwabo arapfunduye igitabo asoma muri Yesaya 61 ivuga ngo mpemu w'Uhoraho ari hehe? Ari kuri jyewe, yasigiye amavuta mbwirize. Aramanuka aho rero amaze kuvuga ibyo Yesaya umuvugishwa yari yaramwanditseho. Bivuga ngo iyi niyo ntumbero yari yarazanye Yesu mwize, iyi niyo mugambi w'Imana ku buzima bw'umwami. Ahejeje nk'uko mwicaye ngaho uyavuze iki? Nibiki ariko aravuga? Aravuga ati rega ibyanditswe bisohoye uyu munsi, ntabyo mwari muzi. Barara Abafarisayo Abasadukayo baramuraba. Bibiri avuga ngo bagira ishavu, barahaguruka baramufata baramujyana ngo bagiye kumuta mu manga, kuko igihe cyari kitaragera. Abacamo hagati arigira. Reka nkubwire, uwisobanukiwe akamenya impamvu yo kubaho kuri iyi si, nubwo wamushyira hataragera, nubwo yaba muri Ethiopia ikagwa ntacyo ashobora kuba. Nubwo yakwicara mu modoka ikagwa, abandi bazapfa wasigare, kuko hari icyo atarasohoza. Bibiri iravuga ngo abacamo aragenda, ahita yigira Kaperinaumu. Ageze Kaperinaumu baramuraba, atangura kuvuga mu ishengero. Ndagira ngo mbabwire, avuye mu misho, abanye y'ubushobozi. Ageze Kaperinaumu hari ishengero rinini riruta nk'iryanyu. Abantu baramuraba, aravuga. Bibiri iravuga ngo hari n'umuntu yari afise amadayimoni. Idayimoni gusa Yesu wumvise n'ijwi rye, ukaryumvira hariya. Dayimoni zizengera vuga ngo mwana w'Imana, mwana wa Dawidi, urera turakuzi. Kuko bumvise ijwi rya Yesu ryari ririmo n'ubushobozi. Amagambo ya Yesu yari arimo ubushobozi, kandi ubwo bushobozi si ubw'abapasita, si ubw'abaprofete, si ubw'abevangeliste, si ubw'abaworship leader, si ubw'abakozi b'Imana. Buri mukristo yarabuhawe. Buri mukristo ni uburenganzira bwe. Buri mukristo ni ikintu akwiye kwambara. Ikintu dukwiye kwambara ubushobozi bwa Mwera. Utambutse ku isoko bakavuga ngo urya, abapfumu iyo bamubonye bariruka, abarozi iyo bamubonye baratambuka, abajini iyo bamubonye bavuga ati burya ntakorwaho. Iyo atambutse gusa kumva turiko turashya. Iyo anyuze muri karitsiye abantu bavuga ngo aratambutse, urya nta nubwo bakiyumvira no kwiremba iwabo, kuko iyo atambutse tubona umuriro, iyo atambutse tubona imbaraga. Yatambutse. Haleluya. Bibiri iravuga rero, Yesu aravuga, abantu bari ngaho bose baravuga bati mbega igitangaza. Umuntu aravuga, amadayimoni ari mu bana agatangira kuvuga, ahita yirukana kugira ngo atamusebya. Arangije arahava ajya kwa nyirakuru, ajya kwa nyirabukwe wa Simoni. Ahageze Simoni ubwo yari Petero, ubwo ntabwo aratora abigishwa be. Ahageze Bibiri iravuga neza, numanuka hasi ku murongo wa 37, Bibiri ivuga neza uburyo ageze kwa nyirabukwe wa Simoni. Aramuraba. Bibiri ivuga ngo yararwaye ubuganga, amurabye ubuganga buribwiriza. Bibiri ivuga ngo abantu benshi bakazana bafite indwara, akabakoraho bagakora iki? Bagakira, kubera ubushobozi yakuye hehe? Mu misho. Mbasubiriremo, twatanguye tuvuga ngo nujya gusenga genda wugara urugi ujye mu misho aho data aba, kuko data aba mu misho, azoguhemba wowe ujyayo. Arangije avuye mu misho, ariko urumva ibintu yariko arakora. Mwumve rero reka byizana, ni gute wewe ujya muri bya bindi byose utabanje kujyayo?
umva Yesu ko yarabayeho biravuga ngo yakoraga umunsi wose bwakwira akajya hehe mu mico akajyayo akarara asenga reka mbibabwire imisho igikorwa imisho igikorwa imisho ku ishuri imisho ku isoko imisho mu ibarabara imisho ibanziriza igikorwa kuko niyo ituma igikorwa gikorwa neza ibyo ukora byose uri umunyeshuri uri umwana uri umumama uri umucuruzi uri umudandazi icyo waba ukora ko uri umukozi w'Imana icyo waba ukora ko Yesu yabanje mu misho ahita atangura igikorwa abandanya igikorwa cyiwe imyaka 3 iratambuka nguyu umuntu wanyuze muri iyi si adatsinzwe kubera umwana w'Imana nzima 100%, umwana w'Imana nzima 100%, umuntu wari wambaye umubiri 100%. Sekre yarayiduhaye yaravuze ngo mwakabonye uko mwari mukwiye kubaho imisho igikorwa ukozi w'Imana uri ngaho ntabwo wari ukwiye gukora igikorwa utabanjeyo munyeshuri uri ngaho ntabwo wari ukwiye kujya ku ishuri utabanjeyo ntabwo muzi aba bantu mubana nabo aba bantu mubana nabo mwe ni mubazi hano hanze hari ubugome ubumesha bumeze gute reka mubabwire nasengeye umwana ejo bundi Mary Credit umwana yaraje kundeba ngurumva pasa ndabikeneye ngo deliverance ndamubwira genda utegura ukuntu njya mbibabwira mugende tegura aragenda ategura aranzanira ibyo namutumye 3 jours basaba gukora 3 jours araza amaze kuza turicaye nari ndushye vraiment numvaga vraiment ndushye kubera nari maze iminsi mu bikorwa numva ndushye numva ndemerewe mva muhira numva aduka kandi maze kubibona neza iyo narushye gutyo haba hari ikintu kigiye gukoreka mu kumuntu mbagiye gusengera araza aricara arambwira ndamwanira ngaho pfukama arapfukama amaze gupfukama atangira ako kanya batanguye gusenga uko asenga mwumva aravuga mu ndimi kubera ukuntu nari ndushye ndavuga ni Imana ishimwe wenda yahita yuzurizwa nkitayire kumbi sukuzuzwa ni ibindi ntazi aravuga mu ndimi nanjye mbandanya nshima Imana ndi kugenda n'ijwi ryananiwe gusohoka kubera ko numvaga nyine ndushye ndabandanya gutya nsenga ariko numva ntatubaraga nawe niko agenda yongera volume ndavuga numva mwimwira arambwira ariko rero uri kuribwira ko ari mwe mu wanjye mwegerura ndamwegera mukoraho mukoze abagoye nk'etereye ndavuga ni nari nzi ko ari umwe none ni benshi batangira kumbwira yewe ni Tereza wahe ndi umupfumukazi wahe murutana ninde kurungize ni nyirakuru wiwe twashaka umwatira ngo naza tubere umupfumu mushaka umwatira ngo babere umupfumu kubera ko mama we yaratwangiye muri bangahe Gitero yena yindi ko mvugana n'umuntu umwe muri benshi mugiye kumbona rero muragenda ndamusengera biragenda amadayimoni aramurekura aba muzima ndamusengera arataha icyo nshaka kubabwira ni iki nyirakuru niwe yari yaramutanze muki ngo bamwatire kuba iki umupfumukazi iyi si ba nyirakuru barya abana ababyeyi bakarya ababo ngubwo ubugome buri muri iyi si ariko icyo nshimira Imana ijambo ry'Imana rirambwira ngo uri muri twebwe aruture mu bisi kuko wawundi mwamubesheje kuko wawundi mwamutsinze ariko uri muri mwebwe ruturi mu bisi ikiri ngaho nuko bimenya kandi uwo yarakijijwe mbabwira uwundi hari undi waje arambwira pasa nandi kwigisha mejeje umwana umwe w'umukobwa ngo ameze nabi muha abanyamasengesho ngo mugende mu musengere baramusengera bitangira kwivuga amazina ngo ni amajini nyine y'abana bicaranaga ubwo murumva icyo ashatse kuvuga
naniwemeje kwigisha naza nsanga muri abanyamasengesho nanjye njyaho turasenga muri bande ngo niba ari ngo afisa ngo ndi ngo niba arebeje abana bicarana mu ishuri kandi ako kana k'agakobwa kitwa ngo karakijijwe. Ibi ndiko ndababwira no kugira ngo mwumvishe ko iyi si irimo ubumesha Satani yazanye. Wowe nudahaguruka ngo ube umuriro, wowe nudahaguruka ngo wambare umuriro, barya mu bana, wowe barya mudandazanya ntabwo uzi aho baba. Barya bashobora kuba bafite izindi mana bajya kureba, wowe imana yawe nujya kuyaka ubushobozi. Ntabwo abadandaza bose binjira hano kuko ruziba ni nini. Niba uko tungana siko tungana mu ruziba. Barihe abandi bagiye muzi barihe, murahaza aho bari. Wowe se kuki waje? Niyo mpamvu mbabwira wowe uragenda ku ishuri mwa banyeshuri urya mwicarana nawe uzi. Umwana ndamusengera byatugize gutya kugira ngo ibyo bintu bigende. Kubera iyihe mpamvu? Kubera yuko mitwa umukizwa ukaba uri umunyantege nkeya. Kirazira, umwansi arakwanka ntuzanamwigerereze. Ukwiye kwambara ubushobozi. Umva mbabwira ikintu, isazi n'isafuriya. Jewe ntabwo nyine ko bambwira ngo urya n'umupfumu, umupapa, umupfupfu, umupipi, umujiji, umujinijini, umuki. Ibyo ntabwo nkeneye, bashake babigumanaho. Icyo nkeneye ngewe, reka njye mu misho nambara ubushobozi bwa Mpemu Yera. Nintambuka bazavuga ngo aratambutse. Urya nitunamwegera no mu rugo we uhatambutse wiyumviriye ibitari byo ngo urasanga kurenza utuntu umunsi uzaribona. Kurya n'umuriro araturira. Umva, aho kugira ngo ujye kurwana n'isazi, wowe canira isafuriya. Canira iki? Isafuriya. Isazi zose zizayigeraho zirukanke. Mome amina. Reka mbere bazanye umusazi kwa Rojanti tugacana umuriro ngaha. Tukawucana kubera ko ndagiye ngo mbere ku muriro nta muntu atawutinya. Tugashyira umuriro ngaha, warangiza ukavuga tumva umva umusazi warigenje ngo uvuye kwa Rojanti ukoremo, azakubwira ngo nawe ukoremo. Uramenda ahita aba muzima, uramenda ngo umore ku muriro ahita aba muzima. Wowe uri kuramenda ngaho nawe korayo ahita aba muzima. Umuriro. So iyo turi harya muri cya cyumba twatanguye dusoma ngo nushaka gusenga ujye mu cyumba wiyugarane ukora icyo usenge data mu misho. Ikizoba ni iki? Aragucanira akagucanira. Uko ugenda usenga niko uri kurazamura wa muriro uko ugenda uba mwinshi niko ucanira ya safuriya ariyo wewe. Uko uba mwinshi ni nako nawe ugenda wongera dogere z'ubushyuhe ku buryo nutambuka bazavuga ngo barabazi. Ejo bundi barambwiye ngo wowe ngo wa mupasita utwaka abantu benshi kandi wowe tugufashe n'iririmwe. Ndabwira mumfata ze. Jewe ndi protégé avec le sang de Jésus. Amen. Amaraso ya Yesu. Umva uko Bibiliya imbwira, jewe ndi muri Kristo. Biravuga ubugingo bwacu bishamwe na Kristo mu Mana. Mu yandi majambo, jewe ndi muri mu Mana. Nukuvuga ngo ushaka kungeraho uzabanza uce kuri Yesu, uzuce ku Mana, nungeraho uzabura umugabo. Ndanyengeje ahantu. Haleluya. Icyo ni kimwe. Okay, reka nsoreza basi. Aha gatatu baravuga ngo twabisomye. Ninde ababaye nakora iki? Ubabaye akora iki? Reka mubwire ikintu. Igihe cyose ufise agahinda, genda mu cyumbi wawe wugare ubwire Imana, Mana nubwo nafise ibyo kuvuga ndarambara imbere yawe. Imana izokubera inyishu, Imana izokumara agahinda, Imana izokubera ibyizigiro,
Imana izokubera amahoro. Nubwo wakumva no gusenga byanse, wowe genda urambarareyo. Upfa kuba wakoze icyo ijambo rikubwira, genda urambarareyo ubwira Imana, Mana naje, ntabyo mfise byo kuvuga, ariko dore naje kuvugana nanjye.